Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Voice TV Rwanda, mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Gigusuza kandi ngo ikaze, nitwa Ishimwe Tedis. Obasanjo yifuza ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hajya guverinoma y'inzibacyuho. Umuhuza w'abanyekongo washyizweho n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Afurika y'Amajyepfo SADC, Olusegun Obasanjo yifuza ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hajyaho guverinoma y'inzibacyuho mu gihe ibiganiro by'amahoro byatangira. Obasanjo wayoboye igihugu cya Nigeria aherutse guhura n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubufatanye na Afurika Musa Dibaros banoza umushinga uzafasha abanyekongo kugera ku mahoro arambye. Ni umushinga uzahuza abanyapolitiki bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahoze mu mitwe yitwaje intwaro, abahagarariye societe civile, kandi binaba ngombwa abanyapolitiki bahunze Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo bashobora kubyitabira. Uyu mushinga ufite ishusho nk'ibiganiro byahurije hamwe abanyekongo muri Sun City muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2002 byahagaritse intambara ya kabiri ya Kongo yari ihanganishije Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo RCD na MRC. Icyo gihe Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe byari bihanganye bemeranyije ko Joseph Kabila aguma ku butegetsi bw'inzibacyuho kugeza habaye amatora yaharwanyaga ubutegetsi binjizwa muri guverinoma. Nk'uko byasobanuwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique, Obasanjo yegereye uruzinduko muri Afurika y'Epfo tariki 2 Gicurasi ahura na Antipas Musa Nyamwisi wahoze mu nshingano zitandukanye muri guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila n'ubwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Musa afatwa nk'umuntu w'ingenzi wagira uruhare mu gukemura aya makimbirane kuko we ntacyumvikana na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo imushinja gukorana n'ihuro rya AFC M23, ariko ishyaka rye rikaba ribihakana ryanabayeho umutwe witwaje intwaro rikaba ryarabihakanye. Obasanjo yakomereje urugendo iharare muri Zimbabwe ahura na Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2019, nyuma ahura n'ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi. Nk'uko iki kinyamakuru Jeune Afrique gikomeza kibisobanura, kivuga ko Joseph Kabila ushinjwa kuba umuyobozi wa AFC M23 yagaragarije Obasanjo ko ashidikanya ku bushobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu gukemura aya makimbirane bitewe n'uko we mu bihe byashize yagiye ahinduranya ibyo yari yemeye. Joseph Kabila kandi yabwiye uyu muhuza w'abanyekongo Olusegun Obasanjo ko usibye kutubahiriza amasezerano yagiranye n'abandi, Felix Antoine Tshisekedi yaranzwe n'imiyoborere mibi, kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nyuma yo guhura na Kabila, Obasanjo yakomereje urugendo i Kinshasa mu ijoro rya tariki 2 rishyira tariki 3 Gicurasi aganira na Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, kandi nk'uko yabigenje kuri Musa na Kabila nawe yamugejeje uwo mushinga. Ubutumwa bwa Obasanjo bwasabaga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kutangiza byihuse inzira y'ibiganiro bihuza abanyekongo nta gukererwa kugira ngo ibisubize by'amakimbirane yari hagati y'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abaturage bikemuka. Nubwo aho ibi biganiro bizabera hataratangazwa, ariko hari gutekerezwa ko byakwerekezwa Ankara muri Ghana, Addis Ababa muri Ethiopia, muri Afurika y'Epfo cyangwa se no muri Togo. Obasanjo azabiyoborana n'abandi bahuza barimo Uhuru Kenyatta w'igihugu cya Kenya, Sahel Work Zawadi wo muri Ethiopia, Catherine Samba Panza wayoboye Central Africa na Kaima Mataye wayoboye igihugu cya Afurika y'Epfo. Nshuti bakunze ba Voice TV Rwanda, nimba ugeze kuri no munota rugamba mbere ugeze kuri Voice TV Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ukajyana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nimba kandi wakunze iyi video wakora kuri like ukajya ukomeza kubana natwe. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kandi muri Rubero, M23 yafashe imidugudu ya Katunu na Musenda yerekeza Beni, ahahoze indiri ikomeye ya FDLR n'abamayimayi UPRC, Kambare, Mayani na Mazembe mu nkengero z'ikiyaga cya Edward ahitwa Nyarusenge muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, hasenywe n'abarwanyi ba AFC M23 kuri ubu bivuga ko bari kwerekeza mu ntara ya Ituri. Ibirindiro byasenywe kuri cyumweru byakoreshwaga ahanini n'inyeshyamba za FDLR biturutse i Nyanzare banyuze irindi abazanywa i Rubero na General Chiko Tsimbwe wa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ngabo z'icyo gihugu FARDC, nk'uko amakuru aturuka muri icyo gice abivuga. Nyuma ya Nyusenge, amakuru akomeza avuga ko kuri uyu wa mbere abarwanyi ba M23 bafashe imidugudu ya Katundu na Musenda muri teritwari ya Rubero ndetse n'utundi duce. Kuri ubu ndetse nk'uko ayo makuru turi gukurikirana avuga ko abasirikare ba AFC M23 baba barimo kugenda basatira teritwari ya Beni iherereye mu ntara ya Ituri.
SANDF yo yanze kwemera ko SAMIDRC yananiwe inshingano zayo. Umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo SANDF General Laza Mwaya yavuze ko ubutumwa bw'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwari bwise SAMIDRC butananiwe kuko bwagize uruhare mu bikorwa by'amahoro muri iki gihugu. Kuri iki cyumweru tariki ya 4 Gicurasi 2025 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye i Pretoria mu rwego rwo gutanga amakuru ku bijyanye no kuva kwa SAMIDRC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Mwaya yabajijwe niba SAMIDRC yarananiwe inshingano zayo. Mu gusubiza yagize ati icyari kigamijwe hanini kwari kureba niba hari amahoro n'ituze kandi ubwunzi n'ibiganiro bya politiki. Yego rwose turabona ko SAMIDRC yagize uruhare runini n'umuhate biganisha ku mahoro. Amahoro ni nayo ntego yacu ya nyuma. Ibihugu ni bitatu byari byohereje ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwari bwise SAMIDRC ari byo Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania byatangiye kuvana ibikoresho byazo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nyuma yo guhagarika manda ya SAMIDRC nk'uko byatangajwe mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yabaye tariki 13 Werurwe uyu mwaka. Minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo Angele Motsega yatangaje agira ati iri tangazo rirakurikira ibikorwa byinshi bya diplomasi, inama zo mu rwego rwo hejuru n'abagira uruhare runini ndetse n'iterambere ry'ibikorwa by'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati inama zikomeye z'ibihugu bibiri cyangwa ibihugu byinshi zabaye hagati ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa mu karere bigasozwa n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati ya guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo hagarariye umutwe wa M23. Aya masezerano yagezweho ku nkunga ya SADC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Akubiyemo amasezerano yo guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Mutsega yavuze ko ingabo za SAMIDRC gutaha bigaragaza igice gishya mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu karere kandi ko bigaragaza icyizere cy'ubushake bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwo gukemura ibibazo by'umutekano w'imbere mu gihugu no kugabanya umubare w'ingabo z'amahanga ziri muri kiriya gihugu bishyigikiwe n'ubufatanye bukomeje bwa diplomasi. Mwaya yakomeje abwira abanyamakuru ko badashobora kwirukansa inzira y'amahoro, abunzi ko aribo bonyine bagomba gufata iya mbere. Yasobanuye ko uku kuva kw'ingabo kwa SADC muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigomba kugaragara ku rwego rw'ibikorwa bya politiki byo gushaka amahoro n'ituze. Mwaya yagize ati ukuvanayo ingabo ntabwo ari ukurayo kubw'impanuka, turi kuhava dutewe ishema no kuvuga ko hari ikigaragaza ko hari amahoro. Impuguke mu bya gisirikare Darwin Wing agira icyo avuga ku byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo na Minisitiri w'ingabo za Afurika y'Epfo mu cyumweru. Yagize ati igihe M23 yigarurira umujyi wa Goma hafi na Sake hakaba hari icyicaro gikuru cya SAMIDRC, hanyuma y'icyumweru kimwe cyangwa nyuma yaho umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nawo abasirikare ba SADC barimo nk'imbohe. Sinekereza ko ubuyobozi bwa SADC bwari bufite andi mahitamo mu nama ya tariki 13 Werurwe yo guhagarika ubu butumwa. Icyakora akomeza avuga ko ubutumwa bwa SAMIDRC bwahawe ubushobozi buke kandi bwoherejwe ingabo nke cyane kuruta izasabwaga. Yakomeje agira kuva igihe SAMIDRC yari indorerezi, imishyikirano yo muri Qatar yatumye imirwano ihagarikwa by'agateganyo. Ubutumwa bwa SAMIDRC bwarananiwe. Ingabo za SAMIDRC ku cyumweru gishize zatangiye kuva mu birindiro byazo biri muri Sake na Goma maze zifata inzira y'umuhanda zinyuza mu Rwanda zerekeza ahantu hateganyijwe muri Tanzania mbere y'uko buri ngabo zisubira mu gihugu cyazo. General Mwaya kandi yavuze ko ingabo za SADC nta n'igipeso zizasiga mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Afurika y'Epfo zizataha ziva muri Tanzania zinyuze mu nzira y'ikirere, naho ibikoresho byazo bikazataha binyuze mu nzira y'inyanja. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare Lieutenant General Sife Laki Sangwani yavuze ko umuntu wa mbere wa SANDF yageze muri Tanzania tariki 30 Mata. Urugendo ngo rukaba rwatwaye igihe kirenze icyari cyateganyijwe kubera imihanda mibi n'imodoka zapfaga. Kubera ko ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23, ingabo n'ibikoresho bigomba gusohoka binyuze mu Rwanda. Nk'uko Wing avuga ko ikintu cya nyuma Afurika y'Epfo n'abayobozi ba SADC bifuzaga ko ari ukubona ingabo za SADC zigomba kunyura mu Rwanda ziherekejwe n'ingabo z'u Rwanda kugira ngo zigere mu majyaruguru ya Tanzania. Wing we yongeye kubera ko ubwato bwa Sasi Danikesburg bwangiritse
bwunganiraga igisirikare cyo mu mazi cya Afurika y'Epfo South African Navy budakora, bishoboka ko na SANDF izongera gukoresha ubwato bwo kwimura ibikoresho byazo. Naho Ukraine yo yagabye igitero i Moscow mu gihe hitegurwaga ibirori byo ku itariki 9 Gicurasi. Uburusiya bwatangaje ko bwahagaritse igitero cy'indege zitagira abapiloti Moscow mu gihe umurwa mukuru witeguraga kwakira ibirori bikomeye bya gisirikare bizitabirwa n'abayobozi b'amahanga batandukanye. Kuri uyu wa mbere tariki 5 Gicurasi 2025, meya wa Moscow Sergei Sabin yavuze ko mu buryo bwo kurinda ikirere cy'Uburusiya bwahagaritse drone enye zegeraga iki kirere cya Moscow. Iki cyari igitero gisa nk'icyari kigamije guhungabanya imyiteguro ya Moscow y'ibirori byo kwibuka irangira ry'icyitwa intambara ikomeye yo gukunda igihugu abandi bazi nk'intambara ya kabiri y'isi yo byizihizwa tariki ya 9 Gicurasi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yasabye ko habaho guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 72 kugira ngo bizihize uwo munsi guhera tariki ya 8 Gicurasi. Icyakora Ukraine yasabye ko niba Uburusiya bushaka agahenge kaba ak'iminsi 30 kagamije kwemeranya guhagarika kwa burundu k'intambara yatangiye mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa kabiri. Sergei Sabin mu butumwa yanditse kuri Telegram yavuze ko nta makuru y'abakomeretse araboneka cyangwa se ibyangiritse. Icyakora igitero cyatumye ingendo zihagarara ku kibuga cy'indege cya Demidov i Moscow. Ku kigo gishinzwe indege cyemeje ko indege zahagaritswe iminota igera kuri 90 nijoro kugira ngo umutekano w'ikirere wongere wizerwe. Ahandi abayobozi b'Uburusiya bavuze ko indege zitagira abapiloti 17 zahanuwe mu karere ka Bryansk, naho izindi 5 zihanurirwa hejuru ya Kaluga. Ndagushimiye wowe wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Nimba rugambira ugeze kuri Voice TV Rwanda gusaba ko wakora subscribe ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Njye twabanaga nitwaga Ishimwe Teddy, reka mubwire ngo ibihe byiza.